O Jesus Christ ulong o no penim o no suspa o janga jongpi bat jongka perthai baro ulong ka jingkreman ya ka jingim bam jukut ha ka kateng ka ba im ka jong u ngakwa ban ai kuble bat ban priang subhai pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media ka kubor ka bangakwa ban yasam syapi ubipuwe kalong ka snam jing tulpa ka jingyap ukres ka bade ya usnam laipuwe edi Kidon hadu kumbalai spa sanpui tili ki jing tulpa ha ka testament ka barem tang syapang o Jesus Christ hending akwa ban kedau tang ki katu kani hoi ngalak kranru ya kani ka subject ha ka wei na ki video Ndrus pa snem shoban kha ya o Jesus Christ o noi tulpa jong oblay o isya kalano ka bahinyo ka dekat ka kasaw ulai tulpa ba ka teisoti kan sa pun khun kan sa kha ya o Jesus Christ mika kalano basan ka dekat ka baar la pendap ya ka jing tulpa ba on sa kha ya o Jesus Christ ha ka shnong Bethlehem la pendap ya ka jing tulpa ba la kranda o Jeremia kalano balai puai ka dekat ka san hado ka bakanyo kan don ka jing yambrio ha ka sngi ba la kha ya o Jesus Christ namar ba o Herod ula penyap ya shibon ki kun shenrang hoi o Joseph bat ka Mary ki kimi ki pa jong Jesus Christ kila phat shakri Egypt ha ka ta ka por la pendap ya ka jing tulpa ba la kranda o Hosea kalano bakat wei ka dekat ka bankong na Egypt ngalak hot ya o kun jonga Isya kalanom ripuwe ke dekat ke bankong la pendap ya ke jing tulpa bala pansle la pendap ya u Jesus Christ da musim buku ulej banyalap ya ka gospel ke jing penem ulej ban Spany ki bala pat donut ban pli kita ki bala khom ha ki bendi jong ubaman ka jerwai sam ka basau puwe ke dekat ke bakhandai la pendap ya ke jing tulpa ba we na kilok ke jong u Jesus Christ usunran u jong u Jesus Christ u Judas Iscariot kumno bola syat kala ya o Jesus Christ Sekharia kalanong bakat wei ke dekat ke bakat ar la pendap ya ke jing tulpa tang laipo kisbai rupa on sadino ya o Jesus Christ Sekharia kalanong bakat wei ke dekat ke bakat lai pakitai ke laipo sbai rupa on sa aino ha unong thaukhiu kai ke bala ja ka gospel ka kum Matthews kalanong ba arpunyo ke dekat ke balai hadu ke bashipo Bau Judas ulapan paino ya kita ki laipo ki sbai rupa haki nong tho bat ki Farisi Henry kim shem la tre kai ka belaja ki nong tho bat ki Farisi ki la thit da kita ki laipo ki sbai rupa ya ka jaka na unong thauki ban pelong ka jaka tap ya ki nong wei Isia sanpulai ki dekat ka bakat ar la pendap ya ka jing tulpa ba on sa sana pna ya o Jesus Christ rengkat bat ki angut ki dakat ka jerwai sam ka ba ar pu ar ka dekat ka bakan riu la pendap ya ka jing tulpa ba on sa sanar ya ki ti bat ki kejat jong o Jesus Christ ha ka dekat ka bakat pra la pendap ya ka jing tulpa ba ya ka jangkup o Jesus Christ on sa penya khalai hoi ki sipai ruman ki yakni ya ka jangkup o Jesus knang banyo ki shuya khalai ka jerwai sam ka ba ar pu ar ka dekat ka bankong la pendap ya ka jing tulpa habau Jesus Christ ulakit ya ki pop ki jonga jongpi halor ka dingpna ka dur ka jong ublei bokpa oba ujui i halakasni haki kamba ki ba utrai hakata ka por uperta yakini ki kentin eli eli lama sabak thani ka bomot ublei jonga balai milai no yanga ka jerwai sam ka ban riu po kundai ka dekat arpuwe la pendap ya ka jing tulpa bala ID ya o Jesus Christ da ka serka ka bakthang bat ka bajo ka jerwai sam ka balai po saw ka dekat ka arpo la pendap ya ka jing tulpa be ya ki ing ki jong o Jesus Christ on pengkanya watang ka we Sekharia khatwe kalanong ka dekat khalai bat on so som ya o Jesus Christ ka gospel ka kum Yohanes kalanom bakat khandai get khat laipu ar hadu laipu saw kayethu bakim shem la pengkhen ki kejat jong o Jesus Christ la kamtar we ni kita kisipai ula som ya ka krung jong u da usum di kumni lami kasnam bat ka ka kitab u Daniel kalanong ka bakhandai ka dekat apsa bat apsan ngini pli jeliu ya kani ka phang namar bakadon ka jing tulpa khamtam e ya ka snam ba on sa sana pna ya o Jesus Christ
Hang ni kaong nyopo tayo la pengkut halo kibriu jami kabumut kandon kajikan taj no ya kajat penriu jiu. Kumno banyo ya kajing ken kajing sedang. Ka Bible kaong kumni dotip nama kata patosong thuk bana kata kajing mi no jong kata ko hukum ya kaban penthmai bat bantai ya ka Jerusalem. Banyo ya kajing ken de na ka hukum bala penmi. Kata kalong ban penthmai bat bantai biang ya ka Jerusalem. Dan lain teli ki hukum bala penmi daki laingut kis imit bat pasya Ezra kalanong ban riu ko khat khasau. Ka hukum kabankong de usim Cyrus hausnem sanspa lai pon riu BC. Hausnem sanspa kakandai BC da usim Darius bat hausnem sanspa sampinyo BC la penmi da usim Artaxerxes uniu riusnem ubal apriang ban Kenya ka jing tulpa namar kade kasnem om tang ban penthmai ya ka Jerusalem lani ban te ka tempel la airu ya ka jing lai lu ya ki jaj ban riu jiu ba kinyo ya kata kabor ban sensyar hi ya la ka jong kari nyo po tayo ngin ken kenyat ya ka balaong la pengkut halo kibriu jome shi tayo kadon nyo sngi habau nyo po tayo ngisen nyo sngi kalong sauspa khnai po sngi ka bomot sauspa khnai po snam namar ba ka shisngi ka yang ya ka shisnam ka kom ka kitam jingkhan kalanom khatsau ka khalai psau bat Ezekiel kalanong basau ka khat ka ban rio Nyopop tayo lani sauspa khnai posnam kajing sedang kade sauspa sanpunyo bat kakut hausnam lai pusau edi kani di kesnam balak kentat sisa ya kajat bendiu jiu da oblei kum kajat bendiu ka bakarpang dong ni pli shishu Daniel kalanong ba khandai ka khat ka ba arpusan dotip namar kata batosotho bana kata ka jingmi no jong kata ka hukum ka bathau yosnam sauspa sanpunyo BC ya kaban pertama babante ya ka Jerusalem ya uta oblasle uta usim ken kan lo nyu tayo ngin sa ken biang nyu tayo pan riu pu artayo on tepat ya ka bat kelenti snong bat ki kharai ha ki por ba jinjar ken hinyo tayo ka tho sau khnai snam riu pu artayo ka tho sospa lai pu sau snam bat ka ei ka banga kwa ban ong ha ka ni ka por kabamot hadin ka sau po khandai snam bat ka sauspa life sau snam kabakut house snam ar po nyo edi ya ukres la pensle katkom ka po jong ka jing turpa la pensle ya u ha kani ka po oi la pen baptis ya u da u Yohanes nong pen baptis na lor kata hapo kini kisnam la pendap ya ki jing tai katkom balai thu lupa ka Bible ko ongkom ni shishu Daniel kalanong ka bakhandai ka dekat alpo nyo bat shitayo an plong ya ka jutang maskam bat ki babun bat hamar ka bashiteng jong kata katayo an pendukno ya kata kajiknya bat ya kata kajing aing ubam dong ni pulibnya saisin ya kani ka banta shitayo ka bumot hinyo snam ka Bible ko angkumno bat hamar ka bashiteng jong kata katayo shiteng jokani ka shitayo lani hinyo snam kabumot hapdeng jong ka alpo nyu edi ba life sau edi kadai halai pui edi hoy kay ka bang kwa banong ka shitayo la ni nyusnam la ailat ya ka jaj ban riu ban kala kabumot shiteng jong ka tayo ni hapdeng jong ka snam lai alpo nyu bat life sau ka bathau ya ka snam life pui ha ka ba ye ka jingnya la pandu kabumot ba Yesu ulale ayu o Jisu la shem yaladi kum uta ulangknya obasisha hoy de hausnam lai phuwe edi bala sanapna ya o Jesus Christ ulayap na kamta kapop jong kapathai baro Kolosai kalanong gabaar kadukhat khasaw ni kaong habala la pendamno ya kakot jingkular bla tho hakiniam kirkom kakhlem kdo ya ki mauluk niap kita ki shpotli ki hukum hanre ka kot jingkular ba tho hakiniam kirkom kabala le persya yengi kabalong persya yengi bat ula wengno ru yaka uda sanar yaka ha ka dingpna ken mau bo Jesus Christ ula sanar ya ki jingknya jingkriam baro ken mau bo Jesus Christ ula pendu ya kini ki jingknya jingkriam baro Daniel kalanong kaba
kendai ke dekat ke ba arpo saw nyopo tayo la pengkot halor ki brio jemi kidon ki jingja hapo kani ka nyopo tayo ban pendap ya kejing pelat ban penwaino ya ki po ban pelong ya kejing penyusuk bat kumta teter tongin ya pli benia hapo ka nyopo tayo lani ka sospa kendai posnam kidon ki jingja kat kum kejing tulpa habaong ban pendap penwaino ya ki pop kamut penkut ka kedo baya ki pop la map lengba kejingwan ukres ban simti ya kejing ram jongi rom kalonong kebasan kedkat kepapra ban pelong kejing penyusuk kamut kejing penyusuk hapdeng ublei ubokpa ukun beriau lengba kasnam uji sukres rom kalonong kebalai kedkat arposan ban walam no ya kahok bam jukut kamut lengba ukres pada kajinget hau nginyok priang ya kani kahok na ublei rom kalanong kebalai ke dekat arpo brio ya kaban pendaj laha ya kajing tu pa bat kajing itu lupa ya kabala kerana kitab Daniel kamut haba uji sukres ulai ti ladi kum ujing kenya kajing tu lupa jong ka testament barem baro ki bekedau syakakam kajing penyesuk la pendaj laha ha kajing mut bayaki la pendap ar Petros kalanong benkong ke dekat kebakan brio hadu arpuwe ningkong Petros kalanong ke benkong ke dekat kapra hadu arpuwe arpo terter ngakwa ban pengkut dakini kentin ki besong tenat haba pitip ba om da ki ki besap kum karupa lane kakse bla suspa yepi na kata jinglong jingim bathala jopi ya kabal IT pateng la pateng na kikpa Henry da kasna bokodor kum kajong ukhulang brot baklam pop baklam thobria kajong ukrisken ya ubala thumulupa na do bampa seng no rem ya kaperthai kaborom kajengu ngia shablei nama ublei ulai ya kaperthai haduk kata-kata kita ki banget hau hakakateng ukhon jo Jesus Christ kinyo ya kajing embam jikot na kabenta kaborom jongblei amen.